Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sirach, naghulagway sa summary sa kinabuhi ni Hari David ug nganong nahimo siyang pinangga kaayos Ginoo, nya nahimo pagyong gamhanan kaayo. Gikan ra siya sa pagkamanunugway, magbalantay og mga hayop, nya nahimo siyang labing dakong hari sa tibuok kalibutan nga iyang gipangbuntog, gipuo ang tanan niyang mga kaaway. Bisag gamay pa siyang bata, iyan ang gipatay katong higante si Goliat. Iyan ang giblungguas liog, ginamit lang ang iyang saplong. Ingon ana ka pinangga sa Ginoo si David. Kini si Jesus nga nakapadisturbo ni Herodes nga gihisgutan sa atong ebanghelyo, gitawag ni siya kaliwat ni David, ug mao ni siya ang bag-ong hari nga mopadayon sa pagkahari ni David. Pasabot, nawagtan man tong gingharian ni Hari David kay nabuntog naman sila sa mga kaaway, dunay mopabangon ni ining maong gingharian, o kinsa man mao si Jesus. Si Juan nga magbubunyag, maoy mag-una ni Jesus, maoy maghatag og kanibang signal nga niabot na si Jesus ug mao ni ang manluluwas. Karon si Juan gitagaan sa Ginoo og dako kayong gahom aron pagbuntog sa kaaway. Mura kuno siya og kaning kalayo nga tigputli sa puthaw, sabon nga tiglimpyo sa buling, mga mansa. Pero lahi ang pagbuntog sa kaaway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni David, lahi sad ang pagbuntog sa kaaway nga gihatag sa Ginoo ngadto ni Juan nga magbubunyag. Kay si David sa una, ang iyang gigamit espada, saplong. Unya, pag-abot na ni Juan o ni Jesus, ang pagbuntog sa kaaway, ang ilang gigamit, gugma. Kuyaw kayo, no? Sa una, si David, ang iyang gihigugmag maayo ang Ginoo. Nya kutob sa kontras Ginoo, kanang wa mo tuos Ginoo, iya yung puuhon, pinaagig espada. Pero pag-abot na ni Jesus, nga gipasiunhan ni Juan nga magbubunyag, ang gigamit na gugma. Kung kamo mo ipapilion, hay may inyong pilion nga paagis pagbuntog sa kaaway, kadtong kang David o ang sa kang Juan nga magbubunyag o kang Jesus? Ang sa inyong gamiton, kusog sa pagbuntog og kaaway o gugma? Sure? Og nag-away na mo kinsay tag-iyas imong bana, ang kabit ba niya or ikaw? Unsa may gamito nimo ngadtos iyang kabit? Kusog o gugma? Di nimo bugnoon. labi na gyud dadon sa imong bana ang iyang kabit nga nas inyo, nya ikaw adto ka spikas, adto ra ka sa sala mag-folding bed, nya sila mosuod sa inyong kwarto, di nimo bugnoon. Ha? Bugnoon. Buangon mo. Hay may mas kusgan ang kusog nga tawhanon aron pagbuntog sa kaaway o ang gugmang Diyos non aron pagbuntog sa kaaway? Hay man anay mas kusgan? Matod pa ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Sa una, ingnon si David, hutda gid na silag patay. Pero karon ang sugo nas Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Mga igsoon, ang gugma mas kusgan kaysa espada, o mas hait pa kaysa espadang duhay suwab. Matod pa ni Kristo, ang akong pulong hait pa sa espada, kay mudut ni ngadto sa kasing-kasing. Si Herodes gud nga way pagtuos Ginoo, nahadlok mo patay ni Juan. Ngano man, ganahan siya maminaw
sa pulong ni Juan, sakit lang. Pero ganahan siya maminaw. Para ragod anang uban, prago ninyo din ganahan mamatingali mo maminaw sa walis pare, no? Sakit lang kung maghisgot ng mga kilay, mga koral, mga colors buhok, mga inana ba? Nabitay ni text na ako, ingon din siya, Pader, ikaw ba magsikag wali ang kiskisan ang kilay, ibton ang kilay, nga ngilad na siya. Ikaw nagpatupi lagi ka. Marag ko ano? Sa ingka magsikag 2 months kabubuton sa Ginoo. Sa may kabubuton sa Ginoo nato, niingon man go to the world and multiply. Ikaw lagi, wa man lagi ka magbinyo. Mura bi akong katuhuon sad. Nako, di na lang ka ako magpatupi no niya. Ang binyo. Kalami ana. Pero sakit-sakit wala kong hawak ron. Una, kung sa may lungtad, kung ikaw nangiskis kas imong kilay kay gisugo kas Ginoo, okay ra gina. Okay ra gina. Kung namutol ko sa kong buhok kay gisugo sa Ginoo, okay ra gina siya. Nya sa may timailhan nga gisugo tas Ginoo, basta wa maguba ang nature. Para gud na to mga kahoy diha ngano man aputla ang kahoy nga naa sa nisodag eskarsada, pero okay ra pulungan ngano man kay nature sa kahoy mutubo ra man na siya, mutubo. Kung ang iyang nature mutubo nya imong pulungan, okay ra na siya. Nya ang buhok unsa may nature tubo, ang kukong mutubo, paspas mutubo, ang kilay hapit way tubo. Naaragin na siya sukod. Ang kilay ba? Kay, ang kaniya kong kilay, ang wapa ni sukod, aning tabo na ni sa kong mata. Naara na siya sukod, og imo na siyang kiskison, inigtubo anak niya, kutob ra na siya. Diha sa to padili siya makahasol, pero kaniya kong buhok, og di ko ni putlan, mutabon na rin, mutabon diri, hasol na kaistanan. Ay noon, Pader Arnel, may putol-putol siyang buhok, yan magipatasan. Basig mo sa na gusto niya. Pero ako kay katol magkaistanan. Anak niya akong kuko, dili putlan, musaka magmayo, hangtod na noon, mura na noon ko diri og kuan, majikiro. Tagas na kay kuko. Ano si uban magpatagas, pero tagsara, muhasol ba? Nya kung putlan, wa may problema, kay sunod simana, sunod buwan, na naman sad. Why problema? So wa ma-alter ang nature. Pero imo ganing kiskisan imong kilay, ilisan imong badlis, imo na nang gi-alter ang nature. Peligro na na. Di ba? Imong buhok, imong kuluran, gi-alter na nimo ang nature nga gihatag. Anything nga mo alter og nature, supak sa kabubutos Ginoo, og dunay katalagman nga moabot. Basta i-alter ang nature. Sa ako sang pagka lalaki, wa ko nagminyo, naguba di akong pagkalalaki. Wa jud maguba. Sige, testingi. Now na tong naguba ba? Pero wa man sad makasupak sa kabubuton sa Ginoo kay si Kristo, si San Juan, si San Pablo, San Pedro ug uban pa, wa man to si San Pedro naminyo to pero iyan gibiyaan yang asawa. Ang mga apostoles, wa man to mo nagminyo. Ngano man, ang ilang gimultiply dili persons, kung dili believers. Duha man sad na i-multiply. I-multiply ang persons, i-multiply sad ang believers. Mo nang naingon si Kristo, go to the whole world and preach the good news. Og himua silang tanan nga akong mga tinun-an. Nya kung mogoto ka sa whole world, nya minyo ka. Matod pa sa atong ebanghelyo, matod pang San Pablo, biyae gid ang tanan. Musunod gay kanako, biyae gid ang tanan. Wa na makasupak. Ako lang ning gisgutan kay sama ni Juan nga magbubunyag. Unsa may iyang gipreserve ni Herodes? Ang gipreserve niya ang iyang kinabuhi.
Mao ginay pinaka-core ang kinabuhi. Unsa may gipaningkamutan ni Juan nga ma-convert ang iyang kasing-kasing aron mabag-o ang kinabuhi nga gibulingan og maayo sa sala. Mo nang moingon ko, ngilad ng mangural, ngilad sa nang mag-colors book, ngilad ng magkiskis kilay, kay basig mudaghan imong sala, basig garbo ang nagsugo ni ana, basig vanity, kanang gitawag og worldly, kuan lang, vanities, nga way kapuslanan nga mga buhat nga dili related sa kaluwasan. Basin ba? Ang sala maoy nakabuling sa kinabuhi nya gusto ni Juan, gusto ni Jesus, mo ning nagpalansang sa Jesus sa cross nga matangtang ang kanang grabe kaing buling sa sala nga naa nato. Lahom kay nang bulinga. Ay lingi ana imong tupad be. Mungutan na. Ina unsa maron imong kalag bulingon? Ina. Kay limpyo gani pasabot kana siya kusog kay na siya manglimpyo sa kalag sa iyang isig katao. Unsa may iyang ilimpyo? Gugma. Kanang gugma mauna siya ay makapalimpyo sa sala. Kay ang tinuod natong kaaway mao ang sala. Sala sa kadawo, sala sa kasina, sala sa kaulag, sala niining hakog kaitas gahom, sala niining pagdinumtanay kining kasuko, kining ni ang atong pagka libakiro, libakira. Kini mo'y pertining kuyawa ning kaawaya. Kaya nga naman, mupatay ni og lawas. Atong lawas, patyon ani. Bungkagon ani ang relationships. Hugnoon ani ang mga pamilya. Hugnoon ani ang mga kaning ni ang katilingban. Mo na ingos Kristo, ang usa ka panimalay nga mag-unay away, hugno. Ang gingharian nga mag-unay away, hugno. Ang nasod nga magpunay away, hugno. Musta maron ato mga politicians, wa man nag-away. Nya ang mga sumusunod sa mga pumipili, wa mo apil sa away. Hinaot untang wa mo apil, haron di ta mahugno. Kay kita rabasan mo apil rabasas ilang duwa inawayay. Nang maingon ko pilian ng kandidato nga dili kayo palaaway. Kaya mura man sila pulos naman sila nag-aaway tingali. Kana lang dili kay tanto palaaway. Para bas imong silingan, moingon lang ka, karigi dia grabe ka palaway, arang-arang na lang ning usa. Ari na lang taring arang-arang. Pulos man palaaway. Orang ngilngig kay ni sila. Nya kita din ni simbahan, wa ta mag-away. Ginagmay. Sa away-away ginagmay. Mao na ato na ni siyang kwaon ang panag-away. Unsa may iilis aron di ta mag-away? Gugma. Ug ang pinaka-powerful ang gugma. Ngano man, bisan ang palaaway, sigihan nimo higugma sa madugay sa madali, muhigugma gina nimo. Unya sad kun di gina siya muhigugma, patyon gyud ka anak niya. Inya inig kamatay na nimo, nga wa jud ka masuko niya. Unsa may sunod? Daghan kaayo ang mutuo nga ang imong paghigugma niya genuine. O labi pagani yung kuan misteryoso kay ini kahumag patay sa imong kaaway nimo, siya mahimong sumusunod nimo. Muna nahitabo ni San Pablo, paghuban nilang patay ni Hesus og sa mga sumusunod ni Hesus, nadutlan si San Pablo na himong sumusunod ni Hesus nga iyang gipaningkamutan sa pagpatay. At tanawan ng imong bana, patyon kas konsumisyon, or imo bakang asawa, patyon kas konsumisyon. Pagpakamatay, sa kasakit o sa kalipay, tanawa, inikamatay nimo, maghilak-hilak na. O di sa na maghilak-hilak, kay portigid anang buangona, mura ginag si Herodias, o mura nag si Herodes, ipabutang pagbandihado ang oo ni Juan. Kung di gina sila muhilak, daghan kay mga kasing-kasing nga matandog tungod nimo og igo na para sa Ginoo. Kay bisan gani kunog makapabalik tag usa ka makasasala ngadto sa Ginoo, bisag usa lang ang atong sala malimpyo og makasud tag langit. Bisag usa lang. Siya ka magpakamatay ka para sa imong bana, siguro gyud ko
ang una gyud matandog ang imong anak. Ang imong anak, hala si mama, wa gyud musukol ni papa, bisag giparok-parok sa bongbong. Nya magsige ra gyud imong I love you for better or for worse. Unsa kay ikasulti sa imong anak no antod ka namatay? Nya labi na mo biya magitong bana og hapit na ka mamatay, biyaan man kaato kay hadlok man tumakiha di ang mga anak nga mo imutabang nimo. Nya magsige ra jud kag ingon, kamudong day higugma agid na inyong papa ha. Higugma agid na. Tan-awa giunsa nako siya paghigugma. Nga dili gay na nako siya kadugo. Kamo dugo gid mo sa inyong papa ug akong dugo. Higugma agid na inyong papa. Pasayloa siya siyang gibuhat nga rin ako. Pastilan ang kasing-kasing sa imong mga anak. Mura gid naglumsan sa na limpyuhan og mayo no. Unsa di man mumutuo? Unsa may mo ikon kanang hapit ta kang mamatay portigid yung tinigbasay nya kung gapinal na kadiha nya patay na imong bana kay imong gipusil mo kining pisting inataya ni kani niya ay gimog sunod ani kani niya hala tagud-tagura na ninyo mong mamatay man ko ani akong samad kada tiwasan na ninyo ko anang unsa may imong gitanom sa imong mga anak ang pagdumot sa ila mismong amahan. Si San Juan nga magbubunyag nagpakamatay para ni Hesus, para sa Ginoo, pinaagi sa paghigugma sa kaaway, gipakita niya why resistance sa pagpakamatay ug hangtod karon ang mga tawo nagpakamatay sama ni Juan, sama ni Hesus nahimong mga bantugang, mga tigpasangyaw o tigpalambo sa atong tinuhuan. Kay nga naman kabubuton sa Dios nga moingon, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Nindot kay nastanan. Una, ato ning suwayag sunod ha. Sige, manindog ta.